Kaseng Jaintia Students Movement J.S.M Central Body Education Cell Haka City Balapha Show Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills and Karpat ban panbait mardor irejing bom yo admission jongki khynnah school haki higher secondary school haka thain Jaintia Hills pat hadin bagila pass haka class 10 examination ki samla pule kimla ban yo arung haki class 11 namal ke jingduna gi chakashang but ki high secondary school haka thain Jaintia Hills district. Kini kacing kawanra ya kacing kulmar bagi kacing bom tikina kabakrau apa yang kena school bagi kimi kapa jongki. Kacing bom priang ya kini kena samla ki bapwa ban yo admission kabo kacing om tang ya kacing pule jongki. Hendrai kayana persyak ro ya ka fundamental right to education. Kaseng ka kedu ya ka office jauh deputy commissioner ban shim ya sautali gi senjam mardor. Menpong ban penbon ya kicing la ban priang admission hagi school high secondary ki ba dangdon haga time. Kaba R ban penbon ya ki section naga banta kat class 11 ha Baroh ki high secondary school. Kaba lai ban wan egi jing penbait ba shipor ha kaliang jing pule kong ban ailat ya ki evening shift lane da kajing pendon kam shipor ya ki ying shnong ki badan hajan ban penlong ya ki kelas. Kaba sau ban watlat ban shna ya ki ying school ki bala ban pandap ya ki jing bon ki samla pule ki banan kiu ha ki por ban wan. District School Education Officer West Jaintia District agak santri penausan antara kausan dan I hadin wala negasi the mulu chem we talk about D.C Andre don de dawa ko chakutuan district ya on chakui the lai chemi o deputy commissioner dan madam MCS di bela jadi chemi we talk ni de beta kamat ko kausan tam waktu ini nak pulai juga rilom Jaintia untuk admission. Kini wari kamu Jaintia Student Movement, demonstrasi yang kia. Desa riwa yo dah se ke West Jaintia, lene ke Jaintia yang berapa pass percentage. Henry ke sit ini kapasiti ni betai apa pulai naik. Kamu jadi yang Cia buat ini di bawah support. Kamu tu juga di J.S.M skema di betul hok kekanti yang dikena pernah Baroh ke emang buat Jaintia dan dia kesini dia ilai putih bahwa dia kenal bahwa district administration kamu tu kita kenal kunci bentuk admission di Baroh kena kedang admission kan kamu man kata dia kejim kerpat dan dia kejim pentip dia kena bahwa cispa lene aspa ut kedang admission. Dan orang ini dah dan ni kau mau bentuk cing dia dah impor waktu dia tam dok di admission. Jadi kini kau mau bentuk dah kerpari ni wayo. Ni jadi jingem kam dia pi jaga Jaintia Student Movement nang wayo ni dia jing ikret tam yang pi ceruk yang ni punya admission kamtam. Dia right to education dia bentai yang pi nak Baroh kok rilom Jaintia. Then junior champ, junior lang apa ni J.S.M ada MCS di bilang kerana kau yo ini ada MCS atau benar kau tim kian yang mencari ni you put meeting ya consent department you put baik ini room keram covid mandai cek masuk hari ka ini nak mulai after kerana scam iwa kamu darai ka MCS di bilang man da baik da education yo khud ko smart ye consent department wa yo pendes di ka nang wa kena pura yo like in the leg hai bisa yo smart yo ti jing kan yo ki